početku smo bili dosta koncentrirani na kontranapade i kaznili smo protivnika sa 2 brza zgoditka, premda i oni su imali inicijativu i na početku i svoje šanse. Drugo vrijeme mislim da smo taktički puno bolje izgledali, posebice reakcija naša na njihova 3 vezna i pomjeranje naših krilnih napadača nam je donijelo stabilnost u zoni s koje smo manje više kontrolirali dosta toga, a i uz reakcije na drugu loptu koje smo kupili i bolji posjed ostvarivali. Tako da sam zadovoljan reakcijom igrača i ovo je način na koji moramo ići dalje. Hvala vam. Evo, ako imate pitanja, možete slobodno postaviti treneru. Kako izgleda taktički zamjena za početku? Krenuli ste sa 3 stopera, malo iznenadilo i Hrvatinom u prvi postavlja. Pa, dobro, gledajte, nije to bila sad neko veliko taktičko iznenađenje, jer Istra je igrala dosta utakmica sa 3 stopera, tako da nismo mi morali tu puno toga mijenjati, ali mislim da smo po profilu igrača procijenili da ćemo bolje izgledati u utakmici na taj način i reakcije su stvarno bile dobre. Naravno, kao faktor iznenađenja htjeli smo to iskoristiti i zadovoljan sam reakcijom. A Hrvatin je jednostavno mladi igrač, rekli smo da ćemo rotirati do kraja sezone, moramo biti odgovorni i prema sebi u smislu rezultata, moramo i razvijati mlade igrače, to nekako uvijek je teško, ide ruku uz ruku, ali u principu to je jedini pravi ispravan način. On jednostavno dobro radi na treningu, pa tu je Niko Šepić, ali evo, završili smo u Gorici sa doslovce defanzivnom linijom sve tinejdžeri. Tako nije jednostavno, imamo 2 mlada stopera do 18-19 godina, tako da, ali uvijek veselimo se ovako njihovim nastupima i bit će toga još do kraja. Koliko vam znači Radošević je povratak? Jako puno. Mi smo ipak drugačija ekipa sa njim i puno kvalitetnija. I sretan sam da je on tu s nama i nadam se da će do kraja odraditi sve utakmice. Kako izgleda prva pobjeda doživljaja? Pa lijep. Pritisak je bio i na igračima, pa i na meni kao treneru koji je tu tek došao. Mislim da nam je sada i puno lakše. Mora naglasiti, dečki, sve što su napravili kroz ovaj tjedan. Nije to samo trening, to je i samo inicijativni sastanak u Gorici njih gdje su se zaključali slačionicu i rješavali određene stvari. Sve što smo kroz ovaj tjedan napravili na terenu pa i van terena, da budemo kao jedan, da budemo prava ekipa, da se borimo jedan za drugoga. To je jednostavno danas bilo vidljivo i zbog toga sam ponosan. Igrali ste sa 2 vezna od početka, jel? I sredini. Meni se čini osobno u skromnom sudu kad je ušao Ahmeti da smo dobili neki protok lopte. Da, on je više vezni u odnosu na recimo Emila i na Rozića i on je jednostavno tip igrača kojemu ta pozicija odgovara. A i to je bio jedan od razloga jer ćemo se oslanjati još više na njega. On to jednostavno zaslužuje i na taj način će on i bolje funkcionirati. Htjeli smo i probuditi naše bekove koji su možda malo slabije igrali u dosadašnjem dijelu sezone. Mislimo na ovoj poziciji wing backa da nam mogu više dati. Danas je Marcel jednostavno odigrao jednu jako dobru utakmicu. Hrvatina se govori da je tanak u defanzivi. Kako ga doživljavate prema napred se vidjelo da je dosta brzi? Jako je brzi, prodoran i obožava taj prostor i igru 1 na 1, to je ono što smo forsirali tijekom utakmice. A u principu, gledajte, defanzivni dio, on je jako mlad igrač, ima utakmica u Slovenskoj ligi i ovdje u HNL-u. To može i se nabrojiti na prste jedne ruke, ali napredovat će. Potencijala ima. Kako vas se čini nakon 3 utakmice vaša priča ovdje u Puli? Pa ja sam jako zadovoljan, tražio sam ovakvu priliku, znam da nije timing sad za niti jednog trenera najbolji, ali u principu nema sad tu. I rekao sam, postoji određeni problemi, svi smo svjesni njih, ali se hvatamo s njima u koštac i želimo izgledati najbolje što možemo i izvući maksimum. Koliko vi onda u toj situaciji je možda jednostavnije djelovati, kako bi rekao, ko privremeni energetik, dakle rješavate problem po problem, razmišljate li uopće u jednom trenutku o nekom dugoročnijem planu ili se razgovara o tome? Pa gledajte, nema još uvijek potrebe za tim. Ja jednostavno u ovom trenutku puno mi imamo ideja i želja i stvari koje bismo promijenili. Naravno da nam padaju onako malo na pamet, ali sami sebe korigiramo, fokusirani smo na one sitne detalje na koje možemo utjecati, fokusirani samo na iduću utakmicu, ne niti na kraj prvenstva, a kamoli u idućem prvenstvu. Jednostavno to
nešto što mora tako biti da bi izvlačili sve ono što je najbolje. Šta očekujete u Osijeku? Pa bit će sigurno zanimljiva utakmica Osijek u situaciji koja je, rekao bih, malo onako čudna i nerealna, niko ih nije tu zamišljao. Sad je na njima pritisak još veći, a na nama je da to iskoristimo, da odigramo pravu utakmicu. Reakcija ovih starih igrača, Pozitivno. ima dosta kritika u zadnje vrijeme. Mislim da su danas odgovorili na terenu sa svojom reakcijom da su pravi da mogu.